بلوچستان تئی کارانی وزیر میرزیا لانگو گشتہ کہ مروچی بلوچستان دیم روی و وشہاڑی نیم کا گام جنانے پاکستان تہا ناشرکاری چست و ایران ہندوستان دستمانی بلوچ نا حق کا ای جنگا مان کنک ہو گیا انسانی حق کانی گل ای ناشرکارانی در انسانی عمل نوٹس سب زورا سپیا دراجی او بیچاری لوڈ شیڈنگ خلافہ محلوق کا ظہر شانی درشا کو تک صدانی کچا ظہر شانی کنوک کس کو خلافہ ظہر شانی کن گیا ظہر شانی کنو کا وابٹے گریڈ سارا بیڑ کو تک برانس کپتی ظہر شانی کنو کا نیم گا چھ گریڈ اسٹیشن پشت و پروش کنک بتا او گریڈ اسٹیشن دیوار ہم دور دیکھ بتا نندا کا ہواری پنچ مردم ظہر شانی سبب بے ہوش بتگا و اسپتال اثر کنک بتگا حضار مستر دک چاکر خان روڈ سرا دکانانی دیما ناجائز تجاوزات گاڑی و موٹر سائیکلانی رد پارک کنگے سبب محلوق پریشان و تقاصر ٹریفک پولیس و انتظامیہ ناجائز تجاوزات آنی خلاف ہم اچوڑی کام کے زورگ نہ ہو گئی مستونگا لگ پاس ٹنل سرا چیکنگ سبب ٹریفک مدام جام بتے چرشی سبب محلوق پریشان و تقاصر مسافرانی گشکیں کے لگ پاس ٹنلا چیکنگ ناما مارا ابید سبب تنگ کنک بتے چرشی سبب ما جنجالانی آماج سبیت تھوندی گرمی رد بڑھ جائیں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈا دبورس شدہ بازار ویرانہ برف سیری چل بگردہ 50 کلدار بہب ہو گئیں دومی نیم کا وابڈا و ایف آئی اے نیم کا محلوق ناجائز جرمانہ جنک ہو گیا دسکا شہرہ بے جارے لوڈ شیڈنگ سبب محلوق پریشان و تقاصرے محلوق کے گوشگین کے مارا بل مزنی قصاص یا دین دیگ بنتے بلے لین دیگ نبی محلوق کے گوشگین کہ لین دیگ کے شیڈیول جوڑ کنک و مارا جوانے وڑا لین آسراتی دیگ دیتی شاہ عبداللطیف پٹائی یونیورسٹی شادات کوٹ کیمپس استاد و نان ٹیچنگ اسٹاف پگارانی ندے کے خلاف ظاہر شانی تنداد کتک آہاں کیمپس مین گیٹ دیما نندانگ چتک انشتگا علامتی شد ہڑتال ہم کن گیا ظاہر شانی کنو کنی گشکی کہ ماں گوستگی بازی ماہا چا پگارا زبھاری کن کوٹ کچھ دماغا درانی مہرہ بیو گینگ خلافہ پولیس و رینجرزا ہوارا آپریشن بڑھ جائیں پولیس ڈونگانی 4 پوسٹ کپتگا سی بنجل آس جتگا چشک ای نیاما یک راگزو کے زاد بولے ہم دونینگی تیرگواری آسرا بیران بتگ تحریک انصاف وکیلہ پاکستان سپریم کورٹ مزدے بینچا الیکشن ٹریبیونل جوڑ کنگے بابتا الیکشن کمیشن اپیل گوشتارے کے سرا اعتراض کتا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسی سروکیا پنچ باس کی لارجر بینچا کیس گوشتاش تھا بینچا جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندوفیل جسٹس نعیم افغان اور جسٹس عقیل احوار بتگا سپریم کورٹ الیکشن ٹریبیونل تشکیل سرا لاہور ہائی کورٹ فیصلہ معطل گدا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسی سروکیا پنچ باس کی لارجر بینچا الیکشن ٹریبیونل تشکیل لاہور ہائی کورٹ فیصلے خلاف اپیل گوشتاش تھا بینچا جسٹس امین الدین جسٹس جمال جسٹس نعیم افغان اور جسٹس عقیل عباسی ہوار بتگا پاکستان اشیاء برآمداتا گیشی پتا ملکہ برآمدات کیش بوہانا 30 ارب 70 کروڑ ڈالر ریکارڈ کنک بتگا مالی سال 2023 و 24 نیاما پاکستان اشیاء برآمداتا دات ایک 54% گیشیا پت 30 ارب 64 کروڑ ڈالر دسر بتگا اشیاء حجم گوستگی سالہ 27 ارب 72 کروڑ ڈالر بتا رپورٹ ردا جولائی 2023 چا برآمدات پدریچ کی شبوک بندات بتا
مرغے گوشت نہادہ کمی بتگ مرغے گوشت 466 کلدار کلوئے بتا مرغے 1 کلو گوشت نہادہ 2 کلدار کمی بوگا چا گوشت نوکی نہاد 466 کلدار مقرر کنک بتا زندگی مرغے توک ریٹ 276 کلدار چشکے پرچون ریٹ 287 کلدار 1 کلوئے مقرر کنک بتا